V projektu Mladinska izmenjava Agrikultura 3 Ljudska univerza nadaljuje tradicijo mladinskih izmenjav. 24 mladih je tako konec avgusta v okviru mednarodne izmenjave Erasmus plus Agrikultura 3 na ormoškem območju spoznavala moderne tehnologije kmetovanja in prednosti, ki jih prinaša napredno kmetijstvo. Da, Ljudska univerza že tretje leto zapored organizira projekt Agrikultura, to leto se imenuje Agrikultura 3. Na njej gostimo udeležence iz različnih evropskih držav. Tako imamo projektne partnerje tokrat iz Italije, iz Romunije in Češke, sodeluje pa tudi Slovenija. Iz vsake države pa je prišlo po 6 udeležencev, eden izmed njih pa je vodja ekipe. In kakšno je bistvo tega projekta? Bistvo je, da mladi spoznajo agrikulturo na našem lokalnem območju, moderno prakso in kakšne dobre primere. Tako so na primer obiskali vinsko klet Jeruzalem Ormož, pivovarno Skolibir, konjeniški center Pluhl v Cvetkovcih in kmetijo Bezjak. Spoznali pa so tudi nekaj teorije, tako jim je prišel predavati gospod Miran Lakota iz Univerze v Mariboru. Spoznali pa so tudi, kako narediti svoj poslovni model, tako jim je prišla predavati Polona Kukovec-Lakota iz Razvojno-raziskovalnega centra Ormož. Na podlagi te teorije pa so tudi udeleženci pripravili svojo projektno idejo, ki so jih danes tudi predstavili. Ena izmed idej, ki so jo pripravili, je tudi konopljin papir iz industrijske konoplje. To je bilo mišljeno kot bolj trajnostna ideja, ki bi nadomestila sečnjo gozda, kajti konoplja hitro zraste in industrijsko jo lahko gojijo tudi v Sloveniji. Tako so jih obiskali recimo iz kmetije pri Omi Neži, ki jim je predstavila različne izdelke iz konoplje in predvidevamo, da so tam dobili navdih. Kakorkoli, poleg sodobnih trendov kmetovanja so se lahko naučili tudi poslovanja, promocije in marketinga ter uporabo svojega že itak dobrega poznavanja sodobnih tehnologij. Zaključek projekta pa je bila tudi priložnost, da so povedali, kaj jim je na izmenjavi Agrikultura 3 v Ormožu bilo najbolj všeč. Sporazumevali so se v angleščini, seveda. The most memorable moment was your very impressive wine factory with the huge cisterns for storing and maturing your wine. Vprašali smo ga, kaj mu je bilo na tej izmenjavi najbolj všeč oziroma kaj se mu je najbolj vtisnilo v spomin. Vtisnilo se mu je v spomin vinska klet Jeruzalem Ormož, kjer so spoznali proces proizvodnje vina in tudi same sisteme za hrambo vina. To se jim je zdelo zelo moderno in dober primer dobre prakse. I really liked all the lessons that we had with all the presentations from local professors and farmers and the people that came to tell us about their work. I really enjoyed that. On pravi, da mu je bilo najbolj všeč to, ko so imeli predavanja, sploh predavanja gospoda Lakote, ki jim je povedal več o modernem kmetijstvu in tudi druga spoznanja, ki so jih spoznali tekom izmenjave. Basically, what I like the most is seeing that every normal people, even if it's a small town, has interesting things, side jobs, or things that they are passionate about, and they explain to young people like us how they do their work, how they started their businesses, and it's all interesting. Pravi, da mu je bilo najbolj všeč to, da veliko podjetnikov, ki so v Sloveniji, tukaj v lokalnem okolju, je tudi takšnih, ki imajo poleg obrtne dejavnosti tudi redno službo. Tako so spoznali kmetijo Bezjak, na kateri so videli, da gospod hodi v službo, kasneje pa se ukvarja še z proizvodnjo bučnega olja in različnih bučnih proizvodnjev. The most I like the examples of people from here who made their own business, made their own interesting hobbies, let's say, that they become something more profitable for their life. And I liked how they explained us, how they do this stuff. And I'm thinking about implementing this in my life. Maybe if I'll have a good hobby that I can do some profit from this, I will apply this in my future and maybe it will be great. Yeah, thank you.
Torej, on pravi, da so se mu prav tako zelo zdeli dobri ti naši mali obrtniki, ki imajo različne dejavnosti, tudi rokodelske. Pravi, da bo kakšno dobro prakso prenesel tudi v svojo državo in poskusil začeti kaj podobnega. Hi, my name is Andrea and I'm from Italy. And I think what I liked the best in this youth exchange was the fact of seeing how people can really create something from just an idea and work themselves to making it real. So yeah, it was really interesting. Yeah. Torej, to je Andrea, on je vodja italijanske ekipe. Všeč pa mu je, kako lahko tudi naši podjetniki razvijajo neko idejo v realnost. So hi, I'm Kamila Uvirova and I'm from Czech Republic. And I like really the atmosphere of Slovenia because the people here are very friendly and welcoming, and I really felt like I'm at home. It was really nice. Thank you. Torej, to je Kamila, je del češke ekipe. Všeč se ji je bilo, da se tukaj pri nas lahko počuti kot doma in da smo vsi topli in odprti ljudje. Hi, I'm Alice. I come from Italy, and I really enjoy this Erasmus project. The most thing I like when we go to Lagoon, to Ormos Lagoon, to see the various species of birds and also the buffalo. So yeah, you are a very good city with a lot of opportunities to find out. Torej, to je Alice, je del italijanske ekipe. Všeč ji je bilo, ko so obiskali lagune, predvsem veliko vrst ptic in živali, ter nasploh, da je tukaj veliko priložnosti in krajev, ki jih lahko obiščemo. So my name is Lucia Formankova. I come from Blatna. It's situated in the Czech Republic, and I brought my 5 participants, and we discussed what was the best. And we discussed that we really liked a presentation about hemp, and maybe it's also for other participants good because after we made a business model and a few groups also decided to prepare some product from hemp. To je Lucija, ona je vodja češke ekipe, zraven je še tukaj 5 udeležencev. Zelo jim je bilo všeč različna predavanja, predvsem iz kmetije pri Omineži, ki goji industrijsko konopljo. Zelo se jim je vtisnilo v spomin raznolikost te industrije, saj delajo različna mazila in druge proizvode. Pove, da se jim je to tudi vtisnilo v spomin na način, da so prenesli to v svoje poslovne ideje, tako da so delali papir iz industrijske konoplje. Preden so se poslovili, so dobili še priznanja za udeležbo in se posladkali s torto. Morda pa se še kdaj srečamo, so si rekli ob slovesu, ter se polni novih vtisov in najbrž tudi nekaj novega znanja odpravili domov.